Ok, dame i gospodo, dobrodošli još jednom nazad. Born in the USA kao nekakav prikladan intro za ono što slijedi. Idući panel je Powered by Poslovni dnevnik, jer je Amerika još uvijek obećana zemlja. Bizo, kak je ono Stavros rekao? Šta je ono bilo? Pa kaže da ubistvo Amerika. E sad, to je nekad bilo, je li još uvijek tako? Ne znam. Znači, Amerika, ta neka obećana zemlja, snovi se ostvaruju od dna do vrha, jada, jada, jada. To je bila percepcija jako dugo. Počela se polagano mijenjati. Danas je uopće pitanje ima li govora još o tome s obzirom na sve što se tamo događa. O tome i svemu ostalom ljudi koji su daleko pametniji i sposobniji od mene stižu nam na pozornicu. Molim vas da pozdravite Svjetlana Stanića, Nenada Milanovića, Hrvoja Ćosića, odite gore. I kao naš moderator, Saša Čeramilac. Izvolite, dečki. Dobrodošli gospodo. Nakon novinarstva pričamo o lovi, o financijama, o Americi. 330 milijuna ljudi, najveće potrošačko tržište, kažu jedno od najkompliciranijih mjesta za poslovanje. Također, kad malo bolje razmislite, kažu Amerika je kao Tinder. Svi traže taj neki perfect match, svi se nadaju najboljem, međutim većina ostane razočarana, rijetki završe u dugim i sretnim vezama. Kada je krenula ona špica Born in the USA, Nenad je zaplesao, a Svjetlan i Hrvoje su bili malo mirniji, malo skeptičniji, pa ćemo vidjeti zašto je tome tako. Najduže Americi je Nenad, krenut ćemo od njega. Je li sad ova to priča happily ever after? Pa nije još ever after, ali za sad je veoma happily, da. Koliko si ti u Americi? Pa počeo sam da eksperimentišem 2007. Onda 2 godine, pa 2 godine pauze. Mislio sam da mogu živim u Srbiji, pa se vratio u Srbiju. Pa sam posle nekog dana shvatio da se previše promenio za te 2 godine u Americi. I onda sam opet počeo da istražujem tamo i sad ne mislim da mogu živim bilo gde drugde više. Znači, ako sam dobro pročitao, znamo društvo je milijarder, je li tako? Ponovi, molim te, izvini. A? Izvini, možeš ponoviš, nisam razumio. Samo društvo je milijarder ili ne želiš odgovoriti na to pitanje? Pa, Bay Area konkretno ima jako puno od toga i tipa mislim da je svaka 8.000 osoba milijarder u Bay Area, jel? Aha, znači nije to tako nešto posebno. Pa nije, da, nije. Mislim, ljudi žive vrlo normalan život i it's not a big deal. Znači, milijarderi su tamo im je vrlo komfortno, znači, vrlo malo se razlikuje njihov lifestyle od lifestyle-a ljudi koji su u nekom možda drugoj klasi, da tako kažemo. Tako da. Dobro. Svi kupuju u Costcu, svi kupuju u Walmartu, svi vijaju dilove na Amazonu, tako da svi imaju sličan lifestyle. Ono što sam pročitao o tebi, možemo na ti, dakle, nekoliko godina pokušaja, nekoliko promašaja i onda se izgradila ta uspješna priča. Tako je, da, ja sam jedan od onih koji su imali ostvaren taj American Dream i ja sam vrlo zahvalan tom mestu i svim prilikama koje mi je dalo i pokušavam da vratim što više mogu u tom mestu. Tako da ja sam vrlo srećan svojim životom i prilikama koje sam imao tamo i nikad se nisam osjećao neprihvaćeno. Znači, od prvog dana kad sam došao tamo, osjećao sam se kao da me sredina prihvata i bukvalno nikad nisam doživio nikakvu diskriminaciju, iako sam iz istočne Evrope, jel? Sad neko bi rekao, pa da, ti si belac, znaš, to je već ono privilegija sama po sebi, možda, ali kad sam došao tamo, ipak je moj engleski bio vrlo
tarzanski, jel? Nije bio baš američki engleski. Dobro. Hrvoje, što se čeka s Amerikom? Znači, kada čuje se ova uspješna priča, čovjek, unicorn vrijedan $1 milijardu, Pa ne čeka se. Znači, mi se bavimo plaćanjima, mi se bavimo novcem i mi smo jako regulirani. Mi smo financijska institucija, mi smo institucija za elektronički novac, imamo licenciju koja je izdana od strane Hrvatske narodne banke u Hrvatskoj, pošto je Hrvatska u Europskoj uniji automatski vrijedi u svih 27 zemalja članica Europske unije. Mi smo počeli 2017. godine sa prvim transakcijama. Ja bih rekao da se neki prvi taj momentum dogodio 2018. 19. drugi 2021. Nakon toga smo postali partner Mastercard korporacije, izdajemo Mastercard karte za područje cijele Europske unije i u zadnje 2-3 godine smo imali veliki fokus na Europi, na Europskoj uniji, gdje vjerujem da imamo određenih uspjeha. Imamo na tom teritoriju više od 1 milijun korisnika, Hrvatska, Slovenija, Rumunjska, Italija, Španjolska. Jednostavno smo zbrajali svaka čast 330 milijuna ljudi u Americi, Europska unija ima 450 milijuna ljudi. Europska unija je, kad se pogleda ekonomski i dalje, ekonomski jača, no međutim, apsolutno ne mislimo, niti smo mislili ignorirati Ameriku. Mi smo prije 3 godine osnovali društvo u New Yorku i mi smo započeli proces licenciranja, što je preduvjet za naše poslovanje, u nekoliko saveznih država za koje smo mi procijenili da imaju potencijal i da odgovaraju i demografski i sociološki, ali na neki način i iskustveno našem proizvodu gdje možemo napraviti uspjehe. To su Louisiana, to je New Jersey, to je Illinois, Indiana, Arizona i još mi jedna fali. I mi smo dosta investirali. Mi smo investirali u puno odvjetničkih ureda, mi smo se licencirali, napravili smo sve potrebne radnje kod OFAC-a, to su preduvjeti za ta domena sprječavanja pranja novca, paymentsa, riska u našem biznisu i na neki način mi smo to napravili i onda smo malo zaustavili aktivnosti zbog, ja bih rekao, ipak smo primijetili da imamo taj jedan momentum dodatni koji je počeo u Europskoj uniji. Tako da sad taktiziram, ja bih rekao da je velika većina naših aktivnosti i dalje u Europskoj uniji, ali osluškujemo, pratimo i gledamo pravu priliku u Americi da vidimo kako da napravimo taj jedan prvi pravi adekvatni korak na velikom američkom tržištu. Svjetlane, Staniš Grupa je otvorila ured u New Yorku, ako se ne varam. Znači, šta, Amerika bi bila sljedeći logičan korak? Pa evo, prije svega lijepi pozdrav svima i vama, Saša, i kolegama. U nastavku oko toga možemo pričati po meni u Americi jako, jako puno. Mi smo prisutni na američkom tržištu već nekih 10 godina kroz akviziciju koju smo napravili 2022. Maraske, što smo naslijedili i preuzeli. Definitivno je priča da je Amerika veliki potencijal i obećana država. Međutim, za koga i za što, to je sad druga pitanje. Tu se postavlja, rekao bi, milion upitnika, da li možete, da li ne možete, da li je vaš proizvod, bez obzira što je, interesantan i da prolazi kako treba, da li će dobiti publiku potrebnu na tom tržištu. Mi smo osjetili da imamo povećanje prodaje, radili smo analizu tržišta i smiješno je to reći za naše uvjete, međutim, u Americi potrošnja po RSP-u vina, alkohola i vina bez piva, znači 150 milijardi dolara. I kad čovjek to čuje, naravno da se lijepi za takve brojeve i onda trči i misli da ćemo svi uhvatiti svoju milijardicu ili ne znam što. Međutim, iznimno je to izazovno. Ono kad pričamo da li je Amerika obećana zemlja, vjerujem da da. Za koga, to je pitanje. I u tom dijelu mi gledamo kako ćemo naći svoje mjesto pod suncem u Americi. Naravno, otvorili smo ured, zaposlili smo ljude. Sad proširujemo distribuciju po svim, radimo analizu svih država kao takvih i gledamo kako ćemo doći na najbolju poziciju. Ovo zadnje što je se desilo je gospodin Stipe Miočić je bio tu na jednoj od naših prezentacija PTA, ovog novog proizvoda limenke, i on je se jako zalijepio za taj proizvod i upravo smo sad u završnoj fazi da sa njim potpišemo ugovor oko modela rada za Ameriku, sa njim kao brand ambasadorom, odnosno licem koji će predstavljati taj proizvod i to bi se, nadam se da bi se to trebalo desiti sada u Berlinu kad budemo na Berlin Barn konventu. Ono što sam čuo, dakle, i vi Svjetlane i Hrvoje, dakle, imate sad to već iskustvo poslovanja u Europi i poslovanja u SAD-u, barem otvaranja nekakvih vrata, rekao si Hrvoje u ovom trenutku, u procesu smo prikupljanja licenci i tako dalje za određene savezne države. Kada bi uspoređivali poslovanje u Europi i u SAD-u, gdje je jednostavnije? Da li je birokracija ipak manja u Europi s obzirom na jednaka pravila? Sam još jedan. Može.
Pa, zbog udaljenosti prije svega je Europa puno jednostavnija. Drugo, mi pripadamo Evropskoj uniji, sto vrata su nam već otvorena. Znači, mi nemamo potrebe tražiti neke spektakularne licence ili nešto. Moramo se prilagoditi, naravno, ajmo reći, tržišnim uvjetima. Naravno, cjenovne kategorije, sve je nešto osnova u mojoj branši, u proizvodima koje ja prodajem na evropskoj sceni. Tako da, definitivno mislim da je jednostavnije i tu smo uvijek 2 sata vožnja, 2 sata leta, dok Amerika je apsolutno nešto što je izdvojeno, što je daleko. Iako mi iz firme imamo redovne posjete prema Americi, uključujući i mene jedan godišnje, naravno moj tim koji je tu sa mnom, evo mašam i da ih pozdravim, malo su se ušutili, dobri su dobri, redovno putuju i redovno pričamo na takav način kako i što bolje napraviti tamo. Znači, Europa apsolutno da, ali Amerika moramo dizati, moramo stizati taj pravac. Hrvoje? Pa u našem biznisu je to malo specifično. Znači, da bi radili ovo što radimo u Europskoj uniji, potrebno imati dozvolu institucije za elektronički novac, kao što sam naveo. U Amerika baš ne poznaje tu terminologiju, Amerika poznaje full banking license. Znači, mi bi se trebali licencirati kao prava banka na kompletno federalnom nivou, na svih 50 saveznih država. Znači, jedan proces. Pričamo o procesu koji vrijedi nekoliko stotina milijuna dolara. Od temeljnog kapitala, od ljudi, ulaganja, procedura i tako dalje. I onda imate banku u SAD-u. To je velika stvar, ali to je jako, jako teško dobiti. I zato smo se mi odlučili ići državu po državu, gdje imate troškove za neku malu, tipa Luizijane, do $500,000 i neka velika, sjetite se, to je bio New York, je 3, 4, 5 milijuna. Tako da je ipak za nas, u našem biznisu je Amerika kompleksnija, jer moramo ići državu po državu, a u Europi smo išli na e-money licencu koja vrijedi za područje cijele Europske unije. Tako da, zato više dajemo fokus u Europi, više mislim da razumijemo Europu. To ne znači, ponavljam, da mislimo da pokušavamo razumjeti Ameriku. Apsolutno je jako bitno, ovo što je gospodin Stanić rekao, taj operativno-logistički posao u Europi. Znači, svaki naš korisnik može imati Aircash Mastercard karticu. Naravno da on može imati karticu digitalnu, virtualnu, u svojoj Aircash mobilnoj aplikaciji, može spremiti u Google Pay, Apple Pay, ali prije svega oni imaju fizički plastičnu karticu. Znači, mi u 15 zemalja Europske unije imamo logističke centre gdje isporučujemo kartice, gdje isporučujemo matičke materijale. Mi imamo 250.000 prodajnih mjesta u Europi gdje ljudi mogu položiti novac na Aircash, gdje mogu kupiti karticu, gdje mogu nekakve druge usluge naše konzumirati. Znači, i to je logistički zahtjevno. Znači, nama je jednostavnije otvoriti logističke centre u Ateni, u Berlinu, u Bukureštu, u Ljubljani, Madridu, Rimu, nego ipak u New Yorku, ne znam, Atlanti, Chicagu, Phoenixu i tako dalje. Tako da, za nas je jednostavnija Europa. Međutim, veliki partneri i ipak su najveće tehnološke kompanije, pa i fondovi ipak dominiraju, dolaze iz SAD-a i zbog kredibilitet poslovanja u Americi, kada poslujete u Americi, ja bih rekao da ste globalno kredibilni, još uvijek nego ako ne poslujete u Americi, tako da apsolutno mi sa jednim manjim obuhvatom usluga planiramo već u skorije vrijeme aktualizirati te procese licenciranja i započeti sa radom. Dobro. Nenade, da sad idete iznova. Dakle, 2009. nekako se čak i logično činilo pokušati u Americi iz te perspektive. Ali da sada idete, da ste sada u tim godinama, da li bi opet Amerika bila taj prvi izbor ili bi se možda odlučili za Berlin, London, Singapur, Dubai? Totalno bi bila prvi izbor i ja sve što sam ikad pokušao da radim na oba kontinenta, sve je mnogo lakše išlo u Americi. Znači, ja ne znam za druge industrije. Znači, ja znam softver kako funkcioniše, znam neki e-commerce, znam donekle neke financije i bukvalno svugde je compliance bio mnogo jednostavniji i u Americi sam imao doživljaj da je Amerika stvarno United States of America, a da u Evropi nisam doživio da je Europska unija United States of Europe. I to je nešto što vidimo na svakom koraku. Znači, mi imamo mnogo poslovanja, velik deo poslovanja u Evropi i znamo koliko nam je noćna mora bila veća u Evropi da sve dovedemo u compliance. Tako da moje mišljenje je definitivno u korist Amerike što se tiče jednostavnosti poslovanja i pogotovo kad uporedimo odnos tržišta, dinamike i brzine u odnosu na kakav je compliance i koliko brzo stvari mogu se uspostave, jasno neuporedivo je sve brže. Znači, mi smo imali situacije da u nekim evropskim jurisdikcijama treba nam meseci
da ustanovimo entitet samo i još nekoliko meseci da otvorimo bank account uz podršku najboljih advokatskih firmi, to nije moglo da se desi na brzinu, jel? A u Americi, bukvalno, kako smo pokušali neke lokalne registracije, to uz neke minimalne fijeve i bez nekih ekspresskih advokatskih konsultacija smo uspeli da rešavamo za 24 do 48 sati. Tako da, kažem, ograničeno iskustvo, ne previše compliance kao u bankingu i verovatno ne previše compliance kao kad uvoziš neku robu, jel, koja možda podleže nekim... Znači, IT sektor apsolutno preporučate da se krene u Ameriku? Totalno, znači od nule, čak i ako tamo nemate fizičko prisustvo i ako počinjete nešto iz neke druge države, bukvalno vam je lakše kao neko ko nikad nije kročio nogom u Ameriku, vam je lakše da u Americi uspostavite sve, nego u gomili evropskih zemalja gde ste rezident. Znači može se i remotely, znači ne mora se preseliti. Da. Znači totalno remote možeš da dobiješ sve od pravnog entiteta do bankovnog računa, do Stripe naloga koji ti omogućava da recimo procesiraš kreditne kartice i bukvalno ceo full stack možeš da napraviš bez da ikad kročiš nogom tamo. Dobro. Širenja, ako bi govorili o Americi kao nekoj običajnoj zemlji, dakle očito se radi o industrijama kojim se baviš. Znači ako je to IT sektor, onda apsolutno Amerika, ako su neki drugi sektori, onda neke druge zemlje. Ali kada pričamo globalno, koji bi ta nekakva, ili još uvijek ta Amerika običajna zemlja ili bi se to težište ipak idemo ka nekom multipolarnom svijetu, možda neke druge države? Neki drugi centri. Hrvoje? Pa definitivno svijet se mijenja. U našem dijelu, znači mobile finance, paymentsa, tu je nekad bio pionir Afrika, vjerovala ili ne, apsolutno Azija ima puno šampiona od WeChat Pay, Alipaya, Kaka, Greba i tako dalje. Gledamo, znači 2/3 ljudi, ja mislim, živi u Aziji. Znači svijet se mijenja. Imate u našem biznisu, imate jednog šampiona u Brazilu, Nubank, fenomenalna firma. Ima neki naši globalni konkurenti koji neće imenova dolazi iz Europe, koji su fintech, novčanici, koji su širom Ameriku. Sve to, gledajte, ovisi o kojem biznisu se bavite. Mi smo čisto biznis koji je direktno usmjeren na korisnike. Mi imamo jedan jedini produkt, a to je Aircash, sa svim svojim zajedničkim dijelovima, znači aplikacija, kartica, voucher, uplata gotovine, uplata bankom, znači to je sve jedan sve ekosustav usluga, ali pod jednim kišobranom istog proizvoda, to je Aircash. I mi moramo pokušati kod nas razumjeti ko su naši korisnici, da bi mogli prodati našu uslugu. I zbog toga jednostavno mi na neki način imamo veće samopouzdanje da poznamo te korisnike što su nam bliže. Mi pratimo što oni rade. Evo, mi smo sad sponzor nogometnog kluba Verona, glavni sponzor u Italiji. Italija je bitno tržište. Mi pokušavamo razumjeti Italiju. Znači, jednostavno, ja sam bio danas i upravo sada cijeli dan direktor prodaje, partner iz Italije, upravo je sad utakmica Verona Juventus. Znači, mi smo na terenu, mi pokušavamo razumjeti naše korisnike. I jednostavno, nama je lakše njih razumjeti ako su nam bliže. Apsolutno, znači nije to ili Amerika ili Europa, jednostavno u nekoj fazi našeg razvoja mi imamo taj pripremni regulatorni proces u SAD-u, no veći fokus dajemo tu na ovo područje u kojem živimo. To ste i vi rekli nešto na tom tragu, da morate razumjeti svog kupca zapravo, je tako, svoga proizvoda. Koliko razumijete Amerikanca? A prije bi svega rekao da ako pričamo o Hrvatskoj kao jednom relativno malom tržištu, ako želite biti ozbiljan igrač, barem na bilo kojem tržištu, svjetskom ili evropskom ili američkom, morate imati količine. Da bi imali količine, mi moramo pričati priče da osvojimo što više tržišta i da budemo neki alpari, ajmo reći, ozbiljnim konkurentima kako u Europi, tako u Americi. Ja sam čovjek koji zbog toga upravo radim da ne stavljam, ajmo reći, da ne idem s fokusom samo na jedno jaje, nego volim imati više jaja u više košara, jel? Tako da ja imam ured u Dubaju već 10 godina. Mi smo već tamo prisutni, ajmo reći, u 5 tržišta i to je neki posao koji ide od Saudije, Dubaja, Bahreina, Katara i tako dalje. Što se tiče Singapura kao takvoga, pokušali smo, nismo baš uspjeli. Jer što je kod mene interesantno, ja imam i te svoje sokiće, imam i tu svoju žestu, a onda biram tržište gdje mi je, ajmo reći, jednostavnije. Apsolutno, kad pričam o Middle Eastu, gdje su potrošnja alkohola nije dozvoljena službeno, idemo sa sokićima i tu već radimo priče, kažem, 10 godina smo prisutni tamo. Dok Ameriku smo odabrali zbog daljine, zbog svega, odabrali smo da je žesta interesantnija, iako imamo neke planove kao takve. A naravno Europu prodajemo svako tržište gdje možemo otvoriti, prodajemo sve svoje.
apsolutno moramo prepoznati što je to Saudija, 3 milijarde litara sokića, mislim, ako pričamo tu. Ide ko Alva taj sok. Idemo sa sokom, ne možemo ići tamo ne znam šta. Sad je veliki fokus na vodu što smo kupili u Sloveniji za Alada i idemo vidimo gdje ćemo se moći fokusirati. I to je biti analiza tržišta i pokušaj. Pokušate pa ko ne pokuša neće proći sigurno, ko pokuša možda i proći. Da li postoji opcija gradnja tvornice u Americi? Pa tu u biti je sad, evo mi čerka sjedi tu koja to forsira. Ako taj PT zaživi kako mi očekujemo sa Stipom Mječićem, definitivno ćemo raditi tvornicu ili uslužno punjenje tamo. Jer transport sokića ne dozvoljava baš da se ide tako daleko. Međutim, ako imate robu koja je interesantna i koja dođe u neku fazu velikih brojeva, onda su tvornice apsolutno interesante jer imate ekstra dobit na transportu koji nije baš jeftin. Dobro, ajmo sada, evo, 10 minuta prije kraja, malo ta politička stabilnost / nestabilnost Amerika, ostatak svijeta. Donald Trump. Donald Trump, veliki frajer, ozbiljan lik, mislim da se poigrava sa svima nama. On definitivno želi dobro Americi i on će ići u tom pravcu. Više su me puta pitali zašto on to radi. Pa kaj ja bi tako napravio. Isto bi se zaigrati sa svima, ja sam Amerika, nisam ja Vijetnam ili Hrvatska. Idem vidjeti što mogu dobiti. Definitivno svima trebaju nova tržišta, konkurencija i prema Americi je velika, Kina je postala ozbiljna, Indija napreduje žestoko. Nas su u Europu stavili nekako neki svoj kut tamo kako su nas i zamislili, međutim ima i oni ozbiljnih izazova. Ja mislim da je taj čovjek zna što radi, ali da je onako malo razigran pa gleda kako će ostati zapisan u povijesti, a da će to na kraju biti dobro, vjerujem da će. Dobro, Hrvoje. Recimo u jednom za 10 godina ili nebitno brže ranije, Erkeš osvoji Ameriku i onda Donald Trump kaže kao Hrvoje moraš se doseliti ovdje i prebaciti poslovanje u Ameriku. Dobro, neće se moći kandidirati 3. puta, on će biti predsjednik još 3 puta. Nikad ne reci nikad. Da, pa, dobro, i evo, špekulacija više me brine, ako mu već izazov je, ja mislim i na razini cijelog svijeta, veći izazov je možda i Europska unija i naše susjedstvo, ključna gospodarstva stagniraju, padaju, pada Njemačka, pada Francuska, vidjeli ste neki dan što je bilo u Parizu, znači jednostavno sva socijalna prava na koje smo navikli mi u Europi, pogotovo zapadnoj Europi, neće se više moći financirati i to će biti vrlo teško objasniti svim povlaštenim skupinama koji su za to radili i da to više neće moći biti. I uglavnom ja mislim da će biti izazovno u samoj Europi. A Donald Trump je puno stvari ogolio, rekao neke stvari kako i jesu. Način ako možemo diskutirati o načinu i načinu kako je to rekao, mislim da nije možda ni mjesto ni vrijeme. Sigurnosno isto situacija izazovna u našem bližem susjedstvu, mislim na Rusiju i tako dalje. Sve tako da evo, bit će izazovno. Evo, mi to isto pokušavamo pratiti. Gledajte, mi poslujemo u Rumunjskoj je sad imaju deficit 8-9%. Pitanje kako ju dižu poreze na sve živo, pada ukupna potrošnja. Gledamo tu Francusku, Italija stagnira. To su neke stvari o kojima mi konkretno naši makroekonomski timovi brinu i o tome vodimo računa. A Amerika, evo, kolega će možda vjerojatno isto moći više. Iz prve ruke. Iz prve ruke i to. Šta zanima? Kakva je situacija i da li postoji ta nekakva politička nestabilnost u Americi, kako se odražava na poslovanje biznisa? Pa suštinski da, desilo se neke tektonske promjene koje ja verujem da su suštinski vrlo dobre za Ameriku. Short term naravno ne, long term vjerojatno da. Ono što je veći problem Trumpove administracije je optika koju oni prezentuju, znači malo nekonvencionalni način ponašanja za političara, jel? I to je suštinski najveći problem. Ali ako sam dobro shvatio, podržavaš njegove poteze što se tiče biznisa? Totalno, da. Znači, totalno. Koje? Pa, konkretno, za vreme Bidenove administracije, ako sad pričam iz perspektive mog biznisa, mi smo svaka 3-4 mjeseca dobijali novi regulation, novu promjenu accounting pravila, novi porez, novi neki izazov. Znači, bukvalno jednom u kvartalu smo nešto očekivali i sad kad je Trump uzeo kormilo, mi sad osjetimo deregulaciju toga i već neke stvari koje su iz Bidenove ere su već sada cancelovane s ovim Big Beautiful Bill. Tako da, bukvalno već u prvoj godini mi vidimo da nam se popušta pritisak i osjetimo da nam država više nema namjeru da nam bude neprijatelj,
zbog populističkih razloga i zbog nacionalnog duga, koji je suštinski naš najveći problem. Znači, naš nacionalni dug je enorman i to je po meni najveći rizik za budućnost Amerike. I ono što je Bidenova administracija suštinski radila jeste da je svake nedelje našla neku novu socijalnu grupu kojoj je htela da da besplatan novac i kao posledicu toga imala rastući deficit. Jel? A ono što se sad događa za vreme Trumpa, to definitivno ide u suprotnom smeru. Tako da mi makroekonomski gledano ne vidimo puno razloga zašto će morati da rastu poreski nameti i regulativa prema biznisu. Tako da, generalno, biznismeni se osjećaju dobro oko ove administracije. Naravno, ima neki poteza koji deluju baš neljudski i postoji gomila PR katastrofa, ali po meni je to na neki... Ali dobro, ali zanimljivo je, sva trojica ste rekli iz perspektive biznisa, on je super, ali pa dobro, malo je osebujan, malo je ovo, malo je ono. Da li se doista može zažmiriti na jedno ili oba oka što se tiče ovog drugog segmenta, ovog društvenog, socijalnog i tako dalje, i promatrati samo iz sfere biznisa? Pa ako je pitanje za mene, ja bih rekao da u Americi je vladao neki kulturni rat prethodnih 10 godina i čini mi se da su na ovim posljednjim izborima da su ljudi rekli šta stvarno misle o nekim kulturološkim evolucijama. Ono što je recimo bio baš kamen spoticanja u PR smislu i velik neprijatelj demokratske političke kampanje je bilo svega nekoliko stavki koje su bile baš onako uticajne. Prva je recimo muškarci u ženskim sportovima, onda recimo hakovanje muškaraca u ženske slačionice. Znaš, tako neke stvari koje su baš ono kulturološki fenomeni gde su vladale ogromne podele. I bukvalno su, to je po meni bila stvar oko koje Amerika glasala na prethodnim izborima. Znači, ne toliko o biznisu, zato što biznis ljudi su 5% populacije i mi nemamo uticaj. To da li će biznismenima da bude bolje ili lošije, to ljude ne interesuje i ne treba da ih interesuje. Ali ono što je bilo stvarno na glasanju jeste taj kulturološki sukob nečega što se zove, što ljudi zovu woke agenda i nečega što zovu malo tradicionalnija agenda i na posljednjim izborima je definitivno woke agenda izgubila. Dobro, pri čemu, ja sam čitao te analize, ipak je ljudima primarno bila ekonomija kada su davali svoj glas i velika inflacija koja je bila za vrijeme Joea Bidena, opet će neko reći posljedica korina krize i tako dalje. Dakle, gledao sam onu kartu, izgubio je Biden svugdje gdje je bila inflacija preko izraženija. Izgubio je te savezne države. Ali Hrvoje, znači, stabilnost je ključna za biznis. Onog trena kad je ušao Trump u Bijelu kuću, ušli smo u neku sferu nestabilnosti. Probudi se jedan dan pa tarife 56%, pa 68%, pa sad opet 10%, pa mislim, globalno se to odražava. Ne bih rekao, kad Trump sad, znači, neutralno, daću neutralan stav, nije baš tako. Znači, kad je Trump došao, već 2,5 godine bijesni rat u Ukrajini, bilo je u Gazi, znači, krenuo su napetosti između Indije i Pakistana, dešavalo se nešto u Africi, uvijek se nešto dešava, tako da nije baš tako. Svijet je bio već tako i tako nestabilan. Bila je inflacija. Situacija, ja se vraćam na Europsku uniju, znači već je Njemačka imala 5 kvartala, je imala stagnaciju ili pad proizvodnje uzrokovane suludim odlukama o zatvaranju nuklearki i znači kompletnom osloncu na jeftini ruski plin. Nestalo jeftinog ruskog plina, nestalo je njemačke industrije. Neka agenda prelaska na električna vozila za pola godine, a industrija nije spremna i onda su kineska vozila preplavila tu Europu. Znači jednostavno nije kriza u Europi došla dolaskom Donalda Trumpa. Kriza u Europi je došla vođenjem nekih politika više desetljeća. Uopće ne ulazim u neku agendu ovoga narativa tradicionalnog ili ovoga... Govorimo o biznisu. Govorimo o biznisu. To što se događa u Europi i što se događa jednostavno Trumpova administracija ogolila. Tarife, gledajte, stvar pregovora, stvar načina, možemo reći ovakav ili onakav. Činjenica je da nije to je krenulo malo na silu, sileđijski, koliko ja znam, Ursula von der Leyen i Trump su se dogovorili, potpisali. Trump i Kinezi su se potpisali, Trump i Indijci nisu potpisali, ali potpisat će. Znači, došlo je do dogovora, stvar je taktike i tako dalje. Ne bi ja tu bio crno i bijelo, to je neki realitet. Ja kažem, mene ponavljam, pošto mi imamo više od 1 milijun korisnika ovdje, ali ne zbog biznisa, nego zbog toga što planiram živjeti u Europi
kao vjerujem i velika većina publike, moramo, dobro da smo neke stvari malo i da dolaskom nove administracije, dobro da smo svi mi malo u Europi progledali, jer jednostavno morat ćemo progledati i sve više i više u danima, odnosno mjesecima koji slijede. Svjetlana, je li Trump zametak nekakve buduće ekonomske i općenito stabilnosti ili je remetilački faktor? Pa ja osobno mislim da je nestabilnost krenula još sa Bidenom, ne sa Trumpom. Da je taj rat u Ukrajini u biti jedan mastermind, dijelo koje je trebalo napraviti nešto što je u interesu Amerike sad. Mnogi me sputavaju, mnogi kažu da sam u pravu, pa sad ne bi znao gdje je to, ali kriza je počela, što Hrvoje kaže davno, nije to počelo jučer. Ja Donalda Trumpa na neki način cijenim, jer on je u biti u mojoj bračnoj trgovini iz razloga što on zna kako da to radi. Ako čitate njegovu knjigu, vidjet ćete da on kaže da ću uvijek početi, ako je 100, ja ću početi sa 500. Pa ću se spuštati gdje dođe. Mislim da je to bila njegova taktika kako da Ameriku, neću reći spasi, Amerika ima izazove svoje. I on je rekao, let's make America great again. A to je upravo ta filozofija da vidi kako će najviše dobiti da bi u svom zadnjem mandatu, jer on više ne može biti predsjednik Amerike, ostavio nešto u baštinu, ajmo reći Americi, što će se zvati Donald Trump. I ja mislim da on igra svoju igru i da on zna što radi i da ja ne vidim neku opasnost kod njega tamo. Koliko će on nas, Europu, kroz Izrael, odnosno kroz Ukrajinu još na neki način dirati, to ćemo vidjeti, ali on je ozbiljan frajer, znamo što radi. Ozbiljan frajer. Dobro, evo imamo još 50 sekundi. Ima li pitanja iz publike? Ako nema, samo ću vas pitat da imate 30 sekundi, nemamo više. 30 sekundi ste u liftu s Trumpom, šta bi mu rekli? Good morning, Mr. President. Ono, ne znam. Pozdravite Melaniju. Evo. Opa, ovo je već osobno bilo. To je već sklizak teren, Hrvoje, dobro. Ja bih ga pitao, ali je probao neka ćevape. Ćevap. Gospodo, hvala vam puno, bilo je zadovoljstvo. Hvala našim panelistima.